marayika nyereka saa 12 z'agatondo, saa 1 z'agatondo na saa 2. Radiyo y'igihugu, televiziyo y'igihugu bitangaza ko witwa Reveriyani Ndikuriyo, umwanya w'ubunyamabanga CNDD-FDD, Imana irambwira ngo yirukanye kuko nta matora yabaye, bariyimitse. Mu gitondo, iki gitondo turagitegereje, kandi njyewe Profete General Mariti, uko nukuri marayika yanyihereye. Icya kabiri, nabonye isaa 1 z'umugoroba, saa 2, saa 3, muri ayo masaha 3 perezida w'u Burundi nabwo mbona muri ayo masaha igihugu cy'u Burundi nta perezida gifite. Marayika uhoraho arambarira ngo Ndikuriyo ari guhiga Neva ari guhiga Ndikuriyo 2027. Yego, umwe arimo aravuga ngo imitima yanyu Imana iba yayiduhishuriye, ntabwo hazagera ngo uhangerane umbangamire mu kwitoza. Neva arasabwa ko ahagera wenyine, Ndikuriyo atariyo. Ndabiraba arakoreshwa, ndakugarika nawe arakoreshwa mu madiri y'uko umwe muri abo mwakumva akanya kariko kose umuntu acikanye. Ikindi cyihutirwa kandi kigira gatatu, nuko mu makuru ufite, uko nkubwiye ayo masaha muba ariho mu bitegera, isaa 12 kugeza saa 2, umwe azaba Extoa, saa 1 kugeza saa 3 Extoa, perezida nawe azaba avuyeho. Neva yikanze kudeta ishuri irenze imwe. Neva afite ibihangange bimugenza inshuro zirenze 2. Yuda muri bo urugendo rurakomeje, kandi Ndikuriyo bamuhaye umwanya kugira ngo nibura Evariste Ndayishimiye yoroherwe ku mutwaro yari yikoreye. Ariko nagira ngo mbabwire ko ari uremereye kurushaho, kandi nagira ngo mbabwire ngo nta matora ahari Imana yemeye cyangwa yasinye, ni amatora Imana itazi cyane rwose. Nagira ngo nanone mbabarire ko mu Burundi, mu ntara zose, abari diaspora Barundi n'abari mu gihugu imbere, uku kwa kabiri cyangwa muri uku gusozera kwa mbere, Imana biyeshezere umwami Yesu, Imana Data n'Umwuka Wera bagiye gukora akantu mu Burundi, isi yose izumirwa. Hari igihe umuntu yigira ikimana cyangwa akigira umunyenkomezi ku rundi rwego, ariko buno nakubwira ngo ibyavuzwe riratashye, kubera ko niba nge neretswe igitondo nterekwa umugoroba, hano marayika arimo araboha amaboko y'imbonisi, kuko uhoraho yambara arambwira ngo ijwi ry'uko perezida acikanye cyangwa se akuweho, simbizi uko marayika azamukuraho, mugabo rizagendana inkomezi z'Imana mu Barundi. Buno rero mbwira umuntu ukurikiye Imbabazi TV 3, ubuzima bwahindutse n'imikorere yahindutse, activité circulation. Mana yambwiye ngo abababaye abiyimika bari seri mu kwangiza, mu konona isezerano ry'Imana. Nayo nka nyiri isezerano, nk'umwami nyiri ijuru n'isi, yambwiye ngo abangize isezerano ry'iwanje ndahagurutse, buno ndabyagurutse mu cyubahiro cyanjye, sinzagiha ubundi. Hano rero mugiye kureba ibintu Imana igiye gukora. Buno hari n'igihe ubu nava kuri kamera
hano hari abagabo babiri, perezida w'u Burundi generali Ndikuriyo Reveriyane Ndakugarika, n'uyu hagarariye inama nshingamateka generale Ndabirabe. ni ukuvuga Ndayishimiye n'uyu nguyu generali Ndikuriyo, agakino barimo ni ugutanguranwa uwica uwundi. Ndabikubwira nk'ubizi, ndabikubwira nk'ubihagazeho, nk'ubihamya, nk'ubifitiye ukuri. Ndayishimiye na Ndikuriyo bari gutanguranwa uwakwica undi, kandi amatora akagera ya kwitoza muri 2027 hagomba kugera umwe muri bo arimo aravuga ngo ngomba kuba nakwishe nagukuye mu nzira. Ntabwo rero ari Ndayishimiye gusa ufite imigambi mibi kuri Reveriyane, nta nubwo ari Reveriyane uyifite kuri Ndayishimiye, bose bari gutanguranwa utanga undi Senkuru. Haraza rero aba bagabo bandi Ndakugarika na Ndabirabe. Aba bagabo ni ibikoresho bigomba gushyigikira no gukoreshwa, kuko uko mbikubwiye ari uburozi buri gukoreshwa, ari ukuraswa, ari kumwe imodoka irengana bakayirasa nta miyaga nta mbabazi, ari ukukugabaho ibitero bikitwa inyeshyamba ngo ni Red Tabara ngo yamutegeye mu nzira. Hano bari gutanguranwa icyakorwa cyose, ariko umwe agapfa mu matora hakaba hari umwe. Mu yandi magambo, nta bihanga bibiri mu nkono. Ndayishimiye azi neza imbaraga za Reveriyane, kandi Reveriyane nawe azi imbaraga za Ndayishimiye. Uyu Ndakugarika we ni umukozi ukorera bose kandi uba hose, n'uriya Ndabirabe nuko. Mugabo rero aba bagabo ntabwo bacana uwaka, avuga ngo amazi yarenze inkombe muri bo. Angelique Ndayishimiye we cyangwa se Angelina ndayubaha, we akubitira agatoki ku kandi urugohi ku rundi uwitwa Reveriyane. Waravuga ati aho kugira ngo Reveriyane abe perezida w'igihugu cy'u Burundi pfumapfa, cyangwa se jewe ndayubaha nanjye ubwo naba perezida, kuko ndayubaha mu busanzwe. Mwibuke ko yivugiye n'akanwa ke hano nabibashyiriyeho, yivugira ngo Yuda yaguze Yesu, bagendanye ibihe n'ibihe, basangira buri kimwe cyose. Uyu munsi wa none rero navuga ngo amarira ya Ndayubaha no mu gikorane giheruka Igitega, niba ari umuntu wari ufite ishavu, wari ubabaye, wababajwe n'umwanya Reveriyane yarose, Ndayubaha arimo. Kandi mpamye ko nta n'uwabijyaho impaka cyangwa ngo abiburane, Ndayubaha arimo. Rero umbaze nanjye nkubaze, ari Reveriyane na Ndayishimiye utanga kwica undi n'indi? Ese uwateze umutego uhambaye undi akawugwamo n'indi? Ibi bakoze kwabaye nko kujijisha abantu cyangwa se gufeta ikintu naka. Ndayishimiye abona uyu mwanya Reveriyane nawe utakaza, ibisigaye byose Ndayishimiye biramukwamana, ntabwo bari bumushyigikire. Kandi uyu Reveriyane nanone akavuga ati koko afitemo imbaraga muri CNDD-FDD, ariko reka nigenze buke ndebe ko CNDD-FDD ari ngizatangaho umukandida wo kurongora u Burundi 2027. Nyamara muri uku kwa gatatu n'uku kwa kabiri Imana yirabirukanira irabakura. Nukuri hano ntabwo ari imikino turimo, si ibiyago turimo, ahubwo navuga ngo ni ibintu biri seriye. Umuntu wese agomba kuvuga ngo biri seriye nyine, seriye kandi seriyezo.
Mungu asifiwe. Muri CNDD-FDD harimo urwango rukuze kandi rwa kera, uhereye ku bwa Hussein Rajab, ku bwa Nkurunziza, ku bwa Pascal Nyabenda n'abandi. CNDD-FDD muri yo harimo umudayimoni uhigira abantu kubica cyangwa kubabaza ubuzima bwabo bwose. Niyo mpamvu n'ubu ngubu iyi shitani irimo irahiga, iri kumanuka, iri kuduga, iri gukikama, kandi uwo ruri kurondera ruramufite. Nk'umuhanuzi rero ndavuze inzamba, ndakubwira ukuri, ndiho yantumye ngo mbwira abumvira, naho abatumvira muzibonanira. Yego, ni ukuvuga ngo CNDD-FDD ntabwo iri muri puraningi y'Imana yo kuyobora uyu mwaka. Uyu Reveriyane batoye cyangwa se na Ndayishimiye wavuze ngo ndagukeje, ndetse Neva bakamushuka bagashyira imipira iriho amafoto mu gikiriza cyabo, bamwereke ko bamwubashye. Neva akunda icyubahiro cyane, niyo mpamvu ababwira ati nta wundi witwa Sebarundi atari jewe. Hano rero nagira ngo mbabwire ngo ikiringo cyanyu cyaraheze, ahubwo ibintu abarundi basigaye kubona ni uko muvaho cyangwa se mukurwaho. Kandi ni nayo navuga ngo nicyo kintu uri kurategereje, uri hafi ategereje, kandi nicyo kintu abantu bose bategerezanyije amatsiko. Kandi ni nako gaseke hano dupfundura, ni nako gaseke amaso yawe ari bubone Imana ipfunduye. Kandi nakubwira ngo ntuzuyu Evariste Ndayishimiye, hayi perezida w'u Burundi, niwe mu perezida wa nyuma ugomba kuyobora u Burundi. Nawe ikiringo cye cyaraheze no ku 12, ubwo nafataga umwanzuro, Imana ibimbwiye ngo ufata umwanzuro wo guhagarika cyangwa se wo kwirukana cyangwa se wo gufunga. Rero CNDD-FDD igeze mu yabira mbonerakure bwa bupfubyi Imana yavuze nk'inzuki zitagira umwana zigiye kubishyikamo. Nari nabibabwiye, ndababwira ngo Neva zakurwaho, igisoda cy'u Burundi kimwe kiri muri Kongo, ikindi kiri mu Burundi. Ibyo ni uko biri. Bruno Neva agiye kuvaho, ingabo ziri hehe? Ziri muri Kongo. Zimwe zizagaruka zisange bamukuyeho, izindi zigumeyo. Iziri mu gihugu ntabwo filime yo gukuraho perezida, umuntu wese ahari uzajya ugira ngo bamuboshye cyangwa se bamuziritse, cyangwa se yikangure naba n'umusirikare aguma ahagaze nk'isitati cyangwa nk'irobo yigome. Ni ukuvuga ngo itangazo sipidi rizaba rifite ngo perezida w'u Burundi akuweho, mu matwi rizajya rigenda umuvuduko w'Imana, kugira ngo imbonerakure zitica abantu. Bigira Imana yahanuye ko imbonerakure zizica abantu, kandi koko urwo rupfu iyo umuntu arurebye ruragaragara, ariko twe turabikemeye, kandi nawe abikemeye niba nyumva. Ntabwo turi guhanura ngo Barundi bapfe. Nibapfa ntitugura inyama, nibapfa ntitubarya, nibapfa ntabwo tubatera, nibapfa nta nyungu n'iyi n'imwe dufitemo kubwo Abarundi bapfa, nta n'ujya guturayo. Rero turi gusenga Imana ikurwaho n'ihagarikwa n'iyirukanwa n'igandagurwa rya perezida w'u Burundi ntiriteza akaga mu gihugu cy'u Burundi nk'uko shetani yabigambiriye cyangwa abyifuza, cyangwa se arimo abirondera, cyangwa se arimo abirondeza. Kandi mu bigaragarira amaso y'umubiri, shetani kweri biboneka ko yabishyitseko cyane rwose. Niwihweza neza, bihaniye hehe? Abadede bihaniye? Ntaho bihaniye.
niba umuntu yari Yuda yatsindiwe hese ko batamuhagaritse, ko batamwirukanye. Abantu bari guserebura itsinzi ya Ndikuriyo, ntabwo Reveriyani yatsinze, yariyimitse, ubundi yimikwa na Neva abuze uko agira, abuze aho amushyira, kuko ibara ryagwa. Niwe mutego ukomeye kuri Neva, nicyo gihangange cya mbere mu Burundi ni Reveriyani. Ntimuzajye gushakira ahandi ubwo igihangange ngo ni koroneri nde, ngo ni generali nde, ngo ni uwuhe muizi. Uya ni Ndikuriyo, niwe Yuda Angelique Ndayubaha yavugaga, niwe Neva aganya amanywa na nijoro ngo hano muri perezidanse. Mwibuke Neva babara ngo muri perezidanse ngo nje nta jambo mfite, ngo harimo abami babiri, ngo ariko mbacira umugani. Ngo yaye, ngo nta mujenerali ukubitwa kudeta. Amakuru yari yayamenye ko benda kumutera kurudeta. Mu bintu atinya, mu bintu yigengesera, mu bintu yubaha Ndikuriyo. Rero uyu Ndikuriyo navuga ngo iyi manda we yihaye, iyi manda bamuhaye, iyi manda ntabwo ayihawe n'Imana, niyo mpamvu adashobora kuyitwara. Ntabwo ashobora kuyitwara. Agenda umuhanuzi, ni profete. Iki gitondo Uburundi burabyuka busanga Imana yamwatse ikiringo, kandi nk'umuhanuzi hano burije mu kanya buraba bukeye. Muri iki gitondo ntari kubona, ntari kumenya, mugabo mutegereje hano imbere, Reveriyani araba yakuwe ku butegetsi. Mu gitondo mwanka mwemere, nicyo kimenyetso kizababwira ko Imana itajyajwe itabeshya. Nuko Ndikuriyo iyi ntebe Imana imuhirikanye nayo. Ubundi ikoresha indi kandi itegure, koko iriya ntebe ya Ndikuriyo yitwa CNDD FDD. Imana ntigomba mu Burundi, ahubwo Imana irazana indi ntebe ya Dawidi na Minister Dawidi. Iyi ntebe rero ya Ndikuriyo nukuri nka kumwe kera abantu mwibuka iterambere ritaraza bahagararaga ku musozi bagashora ibuye cyangwa idomo ririmo amazi kagucika. Nuko iyo ntebe nabonye yiruka. Rero nabonye hari 2:00 z'igitondo, saa moya uko, abandi babimenye saa 12 ko Ndikuriyo umwanya w'ubunyamabanga bukuru bwa CNDD FDD buri vide. Undi mwanya hari 2:00, hari saa 12 z'umugoroba. Hari bukubwire ngo ni muri iki gitondo turimo cyangwa cyejo bundi, ariko nanone kubwire ngo ni igitondo kitwegereye. Uwo mugoroba nawo wa saa moya na saa 2, radiyo y'igihugu na televiziyo y'igihugu yavuze ko umwanya w'igihugu uri vide, nta muntu uhari uyoboye Burundi. Ibyo rero imituragaro nabonye ari ibikora. Imituragaro mwari mwabona inkuru ukuntu zikubita, nabonaga ibintu bikubita, ibintu bisekura ari inkuba. Biguma cyangwa ibyoroha ndagomba kubona uwabamba, biguma cyangwa ibyoroha ndagomba kubona uwabamba, ndagomba kubona uwabambwe witanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi bandanyura urugendo. Biguma cyangwa ibyoroha ndagomba kubona uwabamba, baseme cyangwa bahebe ndagomba kubona. Abarundi mutegereze iki gitondo, mutegereze uyu mugoroba. Aba bagabo uko ari babiri Imana yababakuyeho. Tepo ashezerere, ni ukuvuga ngo uko ari babiri, kandi Imana irakora akantu, kandi uhoraho arabiremye, kandi uhoraho arabitegetse, kandi uhoraho niwe ubigize,
kandi uhoraho niwe ubisohoje, biguma byoroha. Reka dusangire ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itanguriro, igice cya 2 umurongo uhereye ku murongo wa 23. aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. 24. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Yego, naho ndi bwishimikize mu kiyago tugiye kugirana cy'akanya gato. Umwami Yesu aguhe umugisha. Turayaga ikintu cyitwa kugamburuka, cyangwa se kumvira, cyangwa se kubaha. Ni Kirundi n'Ikinyarwanda, ariko byose ni ururimi rumwe. Mu isi habaho ibintu tuzi twese tugamburukamo. Icya mbere, umugabo aba afite inshingano zo kugamburukira urugo rwiwe, ubwo mbere na mbere umugore wiwe n'abana. Ikindi, tugamburukira leta cyangwa se sazari. Ikindi, tukagamburukira Imana. Ni ukuvuga ngo mu nshingano dufite tukiri mu isi, Yesu yaravuze ngo umugabo n'umugore ni umubiri umwe akuwe mu kara k'undi, ni igufa ry'undi. Ntabwo ngiye gusezeranya, nta nubwo ngiye gushyingira, si cyo nashatse kuvuga, ahubwo icyo ngamije cyangwa se ngendereye ni icyaha. Bibiliya iyo bagiye gusezeranya abantu barababwira ngo mu bibi no mu byiza tuzabana akaramata nk'uko twabyiyemeje, tuzabishobozwe tubibashishijwemo n'Imana. Donc yenda buri gihugu kigira uko kirahiza abashingirwa cy'abasezerana, mugabo twese duhurira ku kintu kimwe kivuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu. Iryo jambo aho basezerana hose niryo bashyira imbere, kereka ibihugu byateye imbere basezerana mu buryo bw'amezi cyangwa bw'imyaka. Mugabo ahandi hose bagendera ku ijambo ry'Imana n'umuco. Nicyo irababwira ngo musezerane kubana akaramata, mube umubiri umwe, muri umwe, nk'umugore n'umugabo. Iryo ni isezerano rero umugore agirana n'umugabo nishimikije. Hari isezerano umuntu agira byo bita kontara ku kazi, naryo ni isezerano ugirana n'umukoresha n'umukozi. Hari isezerano perezida agirira imbere y'igihugu, abenegihugu, akarahira kuri TV, kuko abantu ntibabona stade buzuyemo ngo babikurikire, akarahirira ku iradiyo akavuga ngo ninje perezida, akagira isezerano n'imihigo y'ibyo azakora. Aya masezerano yose araciriritse para raporo y'isezerano hano ngiye kukubwira, aya yose ari hasi. Isezerano rihambaye kandi rikomeye ni isezerano wasezeraniye umwami wawe Yesu Kristo ndetse n'Imana Data n'Umwuka Wera, ukavuga ngo jewe nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ndabatizwa mu mazi menshi, mfane na Kristo, nzukane na Kristo. Kandi iri sezerano wagiranye na Kristo ntabwo yigishwa cyane, ntabwo abantu barigarukaho cyane, ariko niryo sezerano rihagarariye andi masezerano yose yo mu isi. Untahure, dufite ikibazo gikomeye cyane cy'abigisha bake. Dufite ikibazo gikomeye cyane, ibisarurwa n'ibyinshi. Nawe ureba inzara n'inyota ufite y'iby'Imana, nanjye iyo mfite, mugabo twabuze abigisha. Abigisha bari kwigisha iby'Imana bari gusiganwa n'igihe, basiganwa n'amasaha. Muri eglise tugira igihe cyo kwinjira, korari ikagira igihe, ijambo rikagira igihe, amashikanwa akagira igihe,
ariko umwanya wo kubana n'Imana muri eglise ni muto cyane, abantu bari busy. Ningeraho ndabasa n'utambikiriye, ariko icyo ngendereye ni icyaha. Nuko mu masezerano yose nta sezerano wasezeranye n'umugore ngo ndamupfira cyangwa nawe ngo asezerane ibyo kugupfira. Mugabo Yesu yagize isezerano n'Imana kwaje gupfira wowe. Nawe ugira isezerano ko wemera gupfana na Kristo, kandi ugirana isezerano na Kristo ko wemera kuzukana na Kristo. Aha abagabo basezeranira mu Kinyarwanda niho bahurira, kandi ngo hari abagabo ibara ntirigwa. Mugabo sinzi ko hari abagore ho rigwa, ntabwo ibyo ndabimenya impamvu baciye umugani ngo hari abagabo ntihapfa abandi, kandi hari abagabo ibara ntiryagwa. Mugabo hari abagore sinzi niba ryagwa, ariko mpamya ritagwa, kuko nabona abagabo mu bandi bo guhamya ibya Kristo, kandi turumwe. Sasa iri sezerano twagiranye n'Imana ikitonderwa, ni isezerano rihatse andi masezerano yose. Noneho rero nivuga ibyo kugamburuka, Bibiliya itegeka umugore ukuyakuye umugabo wawe nk'uko Kristo ukuyakuya. Ufate neza umugabo wawe, umwiteho, umukundwakaze nk'uko Kristo yabikoreye itorero. Mu Kirundi ubwo ndagenekereje kugira ngo mubyumve. Iraza itegeka umugabo iramubwira ngo ugamburuke, ukurane inkomezi n'ingufu zose, ugere ikirenge mu cyanjye, ukunde umugore wawe nk'uko nakunze itorero. Uyu munsi biratangaje ko ibyo bintu hari abagabo babyuzuza, bagakunda abagore babo n'abagore bagakunda abagabo babo. Imana ibaha umugisha. Mugabo rero umuntu twagiranye isezerano witwa Yesu, iri sezerano twagiranye na Kristo, tukemera gupfana nawe, tukemera no kuzukana nawe ku gihe cy'ubugingo. Ntabwo dukora nk'abapfuye, ntabwo dusenga nk'abapfuye, ntabwo turi mu isi nk'abapfuye. Oya, iyo ugeze mu ishavu wambara umubiri, iyo ugeze mu byaha uba wambaye uyu mubiri. None niki kibitera rero? Tugira ukugambarara, tugira ugusuzugura, turanefiya, tugasuzugura ibintu. Ntabwo dufite ubushobozi bwo kuba oburijwe n'iby'Imana 100%. Dufite ukuntu muri twe twiyubatsemo ikintu cyitwa gutega pasitoro, padiri, ko ari uri bwasame akajugunya mu kanwa. Mugabo uhoraho yaravuze ngo umwenda uratabutse, umuntu wese age kwironderera. Niba bimeze uko rero, umwenda ukaba waratabutse ngo umuntu wese age kwironderera, ubwo harabura iki? Bigende gute? Hakorwa iki? Igikwiye kuba gikorwa. Niba nta bushobozi dufite twebwe bwo gufungura indya z'umwuka ngo tugire imitekerereze n'imyumvire n'imikorere y'abanyamwuka ko twariye iby'umwuka, ariko niba turya nabi mu by'umwuka, tukanywa nabi mu by'umwuka, tukambara nabi mu by'umwuka, dusa nabyo no mu mikorere. Niba umuntu agera mu rusengero akajyana inzara agatahana inzara, ibyo nyine nibyo azapurika ageze hanze. Kuko umuntu ariga, yamara kwiga agahabwa impamyabumenyi mu kiciro cya kaminuza cya masters cya dogitora, cyangwa se akaba profesa. Mugabo iyo ageze ku isoko yakurika ibyo yize kandi akabikora neza 100%. Twebwe rero mu rusengero ko tutigeze turonka inyigisho ihagije, tugera ku isoko ry'umurimo ntitube tugifite ubushobozi bwo guhonyora inzoka cya sikoropiyo, tukaba dufite ubushobozi bwaho ahubwo bidukomora. Ugasanga uwasambanye yahezeyo, uwibye yahezeyo, uriganwa yagezeyo. Akarorero, Pentekosti yo mu Rwanda bigeze bafunga komite yose, bayihoye kunyereza umutungo w'ishengero, habura n'umuri maso. Ibyo bintu bisigura iki? Bisobanura iki?
abakristo barenze batanu bicayemo bose bakajya inama yo gukora icyaha kandi bakabishobora. Hakaba n'umwe urabura mugenzi we ngo amubwire ati sigaho. Ni ukuvuga rero ibyo umuntu yabibye nibyo asarura. Kuko tutigeze twumvira icyo ijambo ridutegeka, kuko tutigeze twigira isezerano ngo turimenye, turikurikize, turyubahe kandi turyumvire, nizo ngaruka izi muri kubona. Uyu munsi wa none kugira ngo ubone umuntu usenga yirukana abadayimoni, ushobora kurangiza akagari ugasangamo abasazi 10 kandi harimo abahanuzi nka 20. Ushobora kujya mu bitaro ugasanga abantu baruzuye kwa rujati, mugabo eglise nazo ziruzuye. Ushobora kugenda mu ibarabara, impumyi, ibimuga, ibirema, ibyo byose ntabwo tubona ko twebwe turi gutakara, turi kugenda batunogora amaso batuboha amaboko, ahubwo tubifata umengo ni ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe. Aho turi kuya ni mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe k'indwara n'indwara zinaniwe, nanimuwe n'urukundo rw'abitorero, tugeze mu bihe bibi yavuze. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe k'indwara n'indwara zinaniwe, nanimuwe n'urukundo rw'abitorero, tugeze mu bihe bibi yavuze. Icyo hano ngamije cyangwa ngendereye ni iki? Umuntu arya adasenze akabyita ibisanzwe, anywa adasenze, aryama adasenze, akabyuka adasenze. Mugabo ntashobora kuraza itara ryaka kuko ryabangamira gusinzira. Mugabo ntashobora kurara yambaye impuzu kuko byabangamira uguhumeka k'umubiri. Ibyo byose arabyibuka akabikuramo. Mugabo ntashobora kumva afise inyota yo kunywa amazi ngo yihangana, arabyuka akayanywa cyangwa akaryama ayanyoye. Mugabo ntashobora kwirengagiza kwipfuka kuko umubiri we ukeneye kwipfuka. Mugabo ingorane rero mubwire gusenga. Ni ukuvuga rero ntabwo harimo abantu bategereje ko ngo bazumva imbaraga zituma ngo babikora neza, ngo kabikora nyine wumva uri fiye. Oya, forosinga umubiri wawe ubikore kubw'itegeko, kubw'igihano. Babaza umubiri wawe. Ntabwo Yesu yaranejejwe no kwisonzesha, ahubwo ko umwuka w'Imana muhatira musunikira mw'ibyo yabigiyemo. Ninde muntu wahitamo kutarya bihari? Ninde muntu wahitamo kubambwa afite ururimi rwategeka abantu bagapfa cyangwa rugategeka bakabaho? Iforosinge gusenga byishakemo. Ikindi mwibuke kuzirikana, Yesu yaravuze ngo nzohereze umwuka wera, kuko aba bapasiteri nihereyeho yarazi ko tuzaba abanyantege nke, ko bizaducanga bikatuyobera. Yarazi ko tutazigisha uko bikwiye, tutazayobera uko bikwiye, amahera azatwitambika, igitsina gore kitwitambike, ubutunzi butwitege, sazari zitwitege. Ibyo bintu byose aravuga ngo nzohereza umwuka wawe, azabemeza iby'icyaha kandi azabageza kwa data. Buno rero muri eglise bari kugabura ibisa n'ibituburano cyangwa n'imvaruganda. Sinzi wowe aho winjira, mugabo muze gucunga neza, uraza gusanga gutonda kwacu muri eglise rwose baritabira, ugasanga eglise irimo 3,000, 5,000, 6,000 bose bateze ugutwi pastor. Kubera iki tuba muri eglise mugabo ntiduse n'ijambo ry'Imana? Isabato turayubaha, cyangwa se uwa Mungu nabo tukawubaha. Abo kuwa Mungu nabo ku isabato habura iki? Ngo amaboko yacu ase n'imirimo myiza, akanwa kacu gase n'ibikorwa, n'intambwe zacu zise n'ibikorwa, hame dushike mu byasezeranyijwe. Kandi niba mu isi udashoboye kumenya iby'iri sezerano ryo kugamburuka no kubaha no kumvira Kristo mu byo yategetse, simpamya ko nijoro uzaribona. Mu busanzwe mu isi
niba ubaho uri muzima ukabaho mu mubiri ukabaho nk'ab'isi ugakora nk'ab'isi ntabwo wapfuye. iyo umuntu abatijwe arapfa, ntaba akigenga, ntaba akiyobora, ntaba akikotorora, mwimuyera akaba mugabo. uyu munsi wa none rero uhoraho ntabwo azaguhembera ko wagamburukiye umugore wawe gusa cyangwa umugabo wawe cyangwa abana bawe cyangwa Kayizari. Data azaguhembera ko wamugamburukiye cyane rwose. niba waramugamburukiye uzabihemberwa kandi ubiherebwe n'umugisha wo kubaho iteka ryose. mugabo rero niba warabisuzuguye ukabifata umengo ni ibisanzwe, wizige guhona no kurimbuka kw'ejo hawe k'umubiri n'ubugingo. kuko abantu kukaza atonda saa 3 ntacegwe kandi akabishobora vrema, mugabo mu by'Imana ntabwo bishoboka. gahunda z'umubiri turazuzuza nka 80%, mugabo gahunda z'Imana mu mwuka akunabari amakuru tubifiteho. gahunda cyangwa porogaramu za Kayizari, imisoro, ikori n'ibindi nkenerwa tubyuzuza kujya nyine ukuri kwanyu. mugabo byuhoraho ekaye umuntu yaje ukwezi kugashira yanga ukwezi kugashira nta kwihererana n'Imana agira. ndetse no mu rusengero burya Bibiliya itwoburija kujya guteranirayo ngo muge guterana kwera, kuko Imana yabwiye Dawidi ngo uzanyubakira nzu ki. Dawidi aravuga ngo nzubaka inzu nk'uko nange nubatse ingoro isanzwe, ariko nzubaka ingoro yawe nzayirimbisha, avuga byinshi azayikorera. Imana iravuga ngo simba mu mazu yubatswe n'abana b'abantu, iriya ni inzu yitiriwe izina ry'Imana, rwa rusengero mwita urusengero. ahubwo inzu y'Imana ni wewe, ubwo ni njyewe nyine. none ga rero Imana iramubwira rero ngo ko mwakoze ibyaha nimujya muterana mwera nzajya nururuka ku bana namwe. hajya rero kubera ko amaegirize menshi habayeho ugusitara no gucumura n'ibyaha, dutahira setize n'ibitari, cyakora batatu barimo bazima, hakazamo n'akantu nyine kuko Imana iri kumwe natwe. mugabo akunabari rwose ntabwo twera ngo Imana yururuka ibane natwe. rero hari mu rusengero guterana kwera, hari mu cyumba cy'amasengesho kwihererana n'Imana, hari kujya mu bugaragwa nabwo ugafata decision z'uko ugeze ikirenge mu cya Kristo ukajya kuvugana n'Imana mu butayu. aho hose nta biro na bimwe ujya kuronderamo Imana, nta ofisi n'imwe uhuriramo n'Imana. niba inahari ame ubikore neza kandi bigende neza mu izina rya Yesu Kristo. ni ukuvuga rero icyo nagendereye hano kuvuga, ririya sezerano umuntu agirana n'umugore cyangwa n'umugabo, urumva ukuntu rikomeye, urumva ukuntu rihambaye. iyo wagiranye na Kristo riraruta ririya, kuko iyo wagiranye na Kristo niyo aya yose ahagaze. rega umugore ntiyakubona Imana itagutanze ngo akubone, n'umugabo ntiyabona umugore Yesu atabikoze, ntiwabona abana Yesu atabikoze. kandi yaravuze ngo uzakunda ibintu akabindutisha, uzakunda abana akabandutisha, cyangwa umugore cyangwa umugabo cyangwa ibintu, ntabwo azaragwa ubwami bwanjye. uyu munsi wa none dufise imwemu cyangwa se imbaraga mbi cyangwa se umwuka mubi w'uko dufite inshingano nyinshi twuzuza, iz'Imana tukazigira izo turenzaho, izo dukora dufite akanya, izo dukora ari uko tubona nyine byemeye. nimboneka turajya gusenga, nimbona afite umwanya nzaza dusenge, ndiburebe ko nabona akanya tuzasengane. donc Imana ukayisagurira mu bintu byose. niyo mpamvu aho natangiriye nababwiye ngo ibintu byose umuntu aruzuza iby'abana, iby'umugabo, ibya leta, iby'akazi, kontara z'akazi, mugabo nagera mu by'Imana usanga afite zero. ni amakosa. ivugurure, hinduka, tangura bushya, sa nk'uhaguruka, kandi uhagurukana ibakwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha umugisha niba ufashe umwanzuro wo kugamburuka no kumvira ukita ku isezerano ry'Imana. uhoraho guhezagire. reka dusengane Imana kandi kugirire neza. Mwami Yesu ndagushimiye kubw'ubugingo, kubw'umubiri, kubw'isezerano.
uha amaboko yacu kumvira kugamburuka, uha intambwe zacu kugukurikira kumvira kugamburuka, n'umutima n'ubwenge bijyane bigukorere mwami. Ndagusabye rero umwigisha n'umubiri, umuntu wese ingamba afashe n'umwanzuro afashe, umubere pasitoro, umwigisha n'umwigishwa, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen.